imigani Imana ngo yuzuza amasezerano, ariko iza yuzuza amasezerano yo ameze uko bameze. Niyo makuru tugiye kuvugana nawe. Isezerano ry'Imana ryo nyiraryo iziri sezeranye, ikibazo kiza kiba kuwa risezeranijwe. Ayo niyo makuru. Na isezerano ry'Imana ryo nyiri kurisezeranya ibiri kurikiye ibiri kumwe naryo ntiyorivuguruza, ingorane ziza ziba kuwa sezeranijwe rya sezerano. Igitabo cy'imigani igice cya 27 n'umurongo wa 2 wonyine. 27 umurongo wa 2. Hanyuma urwandiko rw'Abefeso ibice 4 umurongo wa 27 ndangirize mu butumwa bwiza bwa Luka. Tuvugana ijambo rivuga ngo nturahindukira mu bategereje amasezerano y'Imana. Nubwo bavuga ngo Imana yatugiriye neza, yaratwambise, yaratugaburiye, hari irindi sezerano rikuru rinini ryo kuzaja mu bwami bw'Imana. Atukuzwe. Amen. Atukuzwe. Hallelujah. Mwahageze kweli. Umurongo wa 2 imigani 27 umurongo wa 2 wonyine. Bibiliya iravuze ngo aho kwishima washimwa n'undi ndetse n'umushitsi, ariko atari ururimi rwawe wishimisha. Maneno ni kweli. Hari ufite biri jambo ry'Imana? Murayifite? Murayifite? Ni muyisome. Irabuze. Aho kwiyogeza papa. Aha. Aho kwishima nguzo uvuga ngo nje ndi sawa, nje ndabishoboye, nje byakiyemo, nguzo ugabanyamagamba abandi aribo bagushima ngo kandi ntibabe babandi muturanye kuko bogira fanatisme ngo ho gushimwe n'abashitsi. Otema duhe Imana icubahiro. Haleluya, haleluya. Igiswahili gisome papa. Ndayini mikrofoni. Na asikusifu, wala si kinywa chako mwenyewe. Mtu mwingine wala si mdomo yako wewe. Asante. Imidomo dusome igitabo cy'Abefeso. Aya makuru araza kuba maremare ndabarahiye. Urwandiko Paulo yandikiye Abefeso igice cya 4 umurongo wa 27. Urwandiko rw'Abefeso 4:27. Bibiliya iravuze ngo kandi ntimubererekere Satani. Murongo nawe urangisha. Kandi ntimubererekere Satani. Useye gukinga no kuberereka n'ibintu bibiri. Iyo wakinze ugahamya ikintu cyose ndico kwinjira, ariko iyo wabereretse hari byo kwinjira. Selo nuko bingana. Ndarangije gusoma muri Luka umurongo igice cya 17 umurongo wa 32 wonyine nawo. Ni mugufi cyane. 17:32. Bibiliya iravuze ngo mwibuke Mukaroti. Nawo ndawurangisha. Duhimbaje Imana kuko Imana duhaye umugoroba mwiza. Imana ihabwe icubahiro. Imana ihabwe icubahiro. Amen. Nitwa Bidogo. Mba muri Indiana, niho na maze amezi 8 mvuye muri Afrika. Ndashima Imana yatoranije namwe. Ko ndabakishamwe amaso nkabona abantu twabanye, nkabona abantu babavyeyi bacu, nkabona abo twakoranye umurimo w'Imana. Sinovuga ngo nakana naka uko ho bariko bariyumva, kandi nabo ko mbazi niko banzi nabo. Amena. Hanyuma mwakoze iki giterane, jewe nari mfite umugambi wo kuzazima.
nari mfite umugambi wo kuza hano kandi nari mfite amagambo mpayenza kuhavugira kandi ndagerageza nubwo teme ivuga ngo ni 22 n'umurongo wa 14 amagambo ya Ibrahimu ndagerageza naya Imana yampaye nyinjirizemo. Umugabo umwe w'umushumba asifiwe w'ikamembe ngo yagazabwira abantu ngo nibaze basengegera babwirize bakitambika nyabura ni muze akaza 3 5 10 umunsi umwe ngo haba ubukwe ubukwe kweri harusi haza n'abandi bataza basenga ku cyumweru ngo aravuga ngo ndaza gushingira abangaba badayi ndabanza mbwirize mu mwabonetse ngize irati ndabonye none mpekeye kuri aba babiri haleluya ngize irati ngeze hano none mpekeye ku ijambo rya Ibrahimu gusa ayandi ayo mwuka yampaye nyagire nte nyakwizehe nyagire gutenya jane hehe papa nasubiraneyo kaze mu ijambo ry'Imana. Narangije kubibwira ndi umugabo ndubatse mfite abana benshi mfite abana 8 abahungu 4 n'abakobwa 4 kagira n'umwuzukuru. Amen. Ndakuzi uru rugenzi turimo wo kuja mu ijuru rutandukanye n'izindi ngendo dukora. Umunsi uva muri Afrika wariteguye urahambiriza wari ushoboye barakujana winjira ahantu winjira n'ahandi wisanga hano. Uru rugenzo rwo kuja mu ijuru ruratandukanye n'izindi ngendo rutandukanye n'uru twagenze tuva Indiana tuza hano. Urugenzo rwo kuja mu ijuru tugenda twicaye tugenda twateranye tugenda dusirimba tugenda twicaye twadukurikira tugenda turi mu ngo zacu tugenda turi muri company tugenda turi ku isoko muri Oromati twaduhaha tugenda tujyamye tugenda turi maso. Nico gituma tugomba kwiyubara iyi safari wabivuze kare gitangira ngo turi mu safari. Iyi safari iragoye bungeri iyi safari nta muririmbyi wavuze mu ndirimbo aravuga ngo ntabwo ari inzira yoroshe. Umuhisi Rugagaza yaravuze ngo twari dusangazwa n'abantu bahangutse baguye ngo nakarantangara ngo yarahangutse ngo ahubwo twe dutangaza n'abantu bagumanya gakiza ngo kuko guhanguka ntibigoye ngo ikigoye ni ukukiriranwa ni ukukararana ni ukugasonzana ni ukugatukanwa ni ukukagirana inzara ni ukugahagana haleluya ariko ukagagumana urinzo kofu yaravuze ngo kama rafiki wakosa ashiraho umurongo aravuga ngo tu ikigoye ni ukagumana mu gihe abandi bagabo bakabananiye ikigoye ni ukagumana gihe abandi bagore bose barorereye ikigoye ni ukagumana kumwimerere igihe abandi bashumba bose yabashushanya muzi ko babaho gushushanya ibintu bizo bisatari bimwe uko twosa n'abakristo tutari abakristo kurya muza mubona intobo zirasa n'igitoryi ariko ntiwosoroma intobo nguje guheza abana umutangatanga urasa n'igihaza ariko ntiwofata umutangatanga nguheza abana umusenyi urasa n'isukari ariko ntiwo udahangushe mu cyayi umunyu urasa n'amabuye ariko ntiwofata amabuye mushyire mu mboga. Haleluya twosa n'abakristo tutaribo ikibingo kirasa n'igisheke ariko si igisheke. Tumupe Bwana utukufu. Bwana sifiwe sana. Huku muza mureka tuge kujishisha twosa n'abakristo tutaribo. Isi ntumukangishya Imana izina. Uzi ko umuntu yokwitwa munyamahoro ari uzitera amahane muri quartier. Uzi ko umuntu yokwitwa mugira neza kuva bayo ndawaragira neza. Ariko narumiwe. Neno izina. Kurya izina n'amatendo ni ibintu bibiri. Izina n'imirimo ni ibintu bidahuye. Wa Kristo wanahesabu miaka bali mwenendo wao haukamilike. Usipoteze bure uokovu wako, chunguza moyo wako. Bahagurutse baragenda bakurikira Imana. Hari n'abandi bahagurutse ngo bagere inzira imbere biragora barahindukira. Hari n'abandi baza bagenda marche sur place. Kera ku ishuri marche sur place 1 2 1 2 1 2 ukunogera
hari abantu babe bagenda, hari abantu babwiye abandi ko bahagurutse ngo bagerere biragora barahindukira. Biragoye guhura n'umuntu ubukristo bwazambaye, guhura n'umugabo ubukristo bwagoye uhindukiye azakubwira amagambo y'incamugongo ukamubwira ngo kwakubwira niko kuri. Guhura n'umugore agakiza kazambaye, ayi wawa, haleluya. Guhura n'umuyumbe waguye agasigara n'izina, biragoye. Guhura n'umushumba waguye akagwa n'izina, tumukadamubwira abantu ngo twigeze habe na abasaza ndi mwayamaze ngo yari kera ntagira ati ndaharesa simpavuge kuri mikoro. Twigeze ntizikora turi uwo batwereka kera basha oyaye ubu niko twahoraga duse ubu. Atukuze baba, alimidiwa baba, haleluya. Buriya uwafashe umwanya munini wo kuvuga abandi nuko utarumvaho nawe baza bakuvuga ukundi woroheye abandi. Noneho birakitse n'ukuri kose. Naratangaye hari abantu bagira ibivakanwa byo kuvuga abandi no kuvuga integekeya z'abandi. Uwo mutereka ngo navuga integekeya ziwe tiyobana nimwe yovuga. Umugabo umwe yaravuze ngo igituma abantu bakiramusa abandi ngo bakemera cyangwa ngo bahagara imbere y'abandi bagatanga rero bakayikiriza ngo nuko umutima utagira imashini. Guye ngo gatoya mu Kanadezi umutima kwa mufunga uko nkareba iri imbere ngo noza ngusezera ntakubwiye. Haleluya, haleluya. Minota irashize. Pastor ngo naguheza morning, good morning. Good morning, good morning. Good. Ngimashini kama mifungu. Ugasoma nawe ugasoma. Ngo abantu benshi bazasezera abandi batababwiye. Kuko matendi bagiye hagaragara. Ngigituma gitangarira tukasikiriza, gituma kibwiriza tukemera, gituma kituje imbere tukumva, gituma gitwagakiye tukayakira. Nuko imashini ifunze kandi uyizi imbere gusa. Ni data nyire kumenya imitima. Haleluya, haleluya. Bendela. Mureke mbabwire nishaka ibintu mzihorere. Umunsi umwe uzofate umwanya wikorere birete wenyine, ico mu Rwanda bita ngo n'indangamanota. Wandike ngo mu mbuto z'umwuka zanditse mu Bagalatiya ibice 5:22 ngo iya mbere ni urukundo, ibyishimo, amahoro, gukiranuka, kugira neza, kwirinda, uca umurongo. Wandike ngo bidogo kandi ivuge ganjewe numara uvuga ngo se bidogo ku rukundo mezende rimwe, ku byishimo 0, kukugira neza rimwe, numara ugire totali hano uzitsinda ntawagukosora. Ariko narumve hakika uri mukuye abantu ngo ntibakugiriye neza, wowe nibangahe wagiriye neza. Uri mukwikorera abandi ngo ndaso bakumariye, wowe wamariye naba. Haleluya, haleluya. Siku moja tutakwenda mbinguni kuishi milele na Bwana. Tuzatwirwa tuvuga ba Ibrahimu bakiranutse mu gihe cyabo, tuvuga ukuntu babanye n'Imana, tuvuga ukuntu basizi wabo, tuvuga ukuntu bagiye mu gihugu batazi, tuvuga ukuntu babanze kubaka bibera mu mahema, tuvuga ukuntu batanza ibintu byinshi, tuvuga ukuntu bajanye bayisaga ku musozi, tuvuga ukuntu basize abagaragu munsi y'umusozi. Iyo tuvuga uko tubanye twenyine mugomeshe wundi baramubwiye ngo nabwiriza iri yarugunda namuzi bati muze urabwiriza sibya byiwacu se ngo umuntu wese nabwiriza. Kuwa kabiri turabwiriza toya, kuwa kane baturabwiriza muze atoya, kuwa gatandatu ati muze ni wongiriza ati basereka ngwiriza. Umwanya wo kubwiriza ngo gere bakazamufunda ibiri bati ko ndafite mu ntoki ati maze wereke aratambuka agira kuri ati mbere yuko nsoma amagambo y'abayuda hano hari ijambo ngiye kubaza munsubize mbone kusoma. Bati ngaho ngo se ninde wari wabona umuhana wa shitani guhera ku nzu ya mbere kugera ku yanyuma umuhana wose ni shitani.
bati ndaho aho ninde wari wabona umuhana w'Imana kuva ku nzu ya mbere abantu bose n'abatagatifu kurenga bati ndaho aho ati senga isoni atugendere bukubangira mugenzi wawe muramenye nimba mufite Imana cyangwa nimba mutunda Satani yarabwirije ntiyabwirije ngo mwibuke Mukaroti igituma nabwo ngo turaganisha amaboko turahindukira nuko Mukaroti yahindukiye bivuze ngo Mukaroti yumvise umuburo yumvise message y'Imana ko bagomba kuva muri Sodoma n'umugabo n'abana ntigeze yanga kumva arumva mu nama ya famille yo kuvuga ngo duhaguruke tugende ntiyanze barahaguruka uko abantu benshi zatubira ko bahagurutse ariko mu nzira niho byagoreye ahagurukana na muzehe n'abana ngo bagere mu nzira ikintu cya mbere ngo yakoze ngo yibuka ibyo yasize mureke mbabwire nukuri kose biriza avuga ngo semeni haleluya umunsi Sauli ahinduka akaba Pawulo yanditse ijambo aravuga ngo ibyarinda muyaje ngo nabihinde kwihomba ku bwa Kristo umukristo yaje kunanirwa aza yibuka intege nkeya ziwe za kera akibuka ibyiza yariragiriye mu mwijima akongera akaja kubyi mureke mbabwire muzohararuka itongo nk'abagiye mutsemo muzitongo iyo umuntu avuye mu itongo zarimeramo imbogero utateye gameramo imbuho utateye bigameramo urusendo utateye bigameramo igisozi utateye bikameramo umukristo gito abaza gusoma byameze mu itongo yavuyemo akongera kandi akaza kubirira muri quartier yimukiyemo haleluya mureke gusoma izo mwasize ibyasigaye bimera mu itongo si ibyanyu n'ibyo basigaye ngo atekereza ibyasigaye biba i Sodoma Bibiri ijambo ry'Imana iravuga ngo ahinduka iki muzehe ngo agira kati bana baje nyoko sinzi uko abaye kuva twabaho batukuntu nyoko abaye turabibona mureke mbabwire uko turaziranye nukuri kose nta mugore uziyoberwa ko umugabo wari umukristo nta n'umugabo uziyoberwa ko umugore wari umukristo gusa mu kinyabupfura ngo nukuguhishira umugabo umwe yarabwirije semeni haleluya iminota irashize hakika umugabo umwe yarabwirije ngo aravuga ngo abantu babanye nabi mu ngo zabo n'abagore babo ngo nibatambuke tubasengere n'abagabo babo nibatambuke tubasengere umugore we ngo atambuka mu bandi ngo akazongorera protokolo ngo mugende mubwira ashobora kuba atumvishije mukecuru asubirayo yicara ngo bamukora agakunguta ibitugu bati mukecuru subirayo niko pasiteri yavuze haleluya uko abazurangara hanga abandi bagapfira mu ntebe hari hakika ya Mungu none ngo barangize gusenga semeni haleluya amen muri hangaragira ndangize semeni haleluya ngo barangize gusenga ngo bamugora asigarana abakozi bitora ati mwabonye ntambuka ntimwonye bibakakajagare bati hari amakuru mfite musigara abungere musigare hari ijambo ngiye kuvuga bati niriri reka mbasabe mu mpeze iri ya parcelle arimo twimukira n'abana banje bati kubera iki nono ati nimukona muzehe ni kanisa aza umukirisi niwe wa mbere uzuseka niwe wa mbere uzuvuga neza none nkavuga ngo kura ngo tugire amahoro n'abana nuko twe kwimukira hari azabera mwiza kuko iyati tworohe mwabantu Bwana turumiye amen ijambo rya kabiri riranga Mukaroti kandi ngo ritubamwo ngo yapfuye ahagaze yageze ate yapfuye ahagaze mu gitabo cya Timoteyo reka nihute Timoteyo wa mbere ibice 5:6 haravuga ngo widamararira ngo bapfuye ahagaze nubona kurakora ku mukristo yakunguta ibitugu yewe kora isuku sinjewe ririmba sinjewe bwiriza abana akabagiye kora ikingiri kibagiye ukabona radamaraye uzamenye ko yapfuye ahagaze biratise no kuri kose yeme mureke mbabwire nta kintu kigoye abakecuru bagazabivuga kera tuzubagazavuga ngo naka ngo yafushije ahagaritse kuryo umuntu afushiye bagahamba ntagisebo kirimo ariko igitangaza no gupfusha uhagaritse muzi ko dufite abakristo benshi mu itorero bapfuye bahagaze icya gatatu ni ibintu birindwi reka mvuge bine ndangise bine ndabireka icya gatatu semeni haleluya semeni haleluya ngo yataye agaciro
gupfa si ikibazo, ariko ikibazo nuko yafurwa abandi batazabapfa. Umuntu atagaciro mu bice bitatu. Umuntu atagaciro ari we wenyine ukiteshereje, wakoze ibidakorwa. Icya kabiri, umuntu atakaza agaciro ari ikibazo yagize atagize mu ruhare. Icya gatatu, umuntu atakaza agaciro iyo ari imparanga y'abantu bakakwambika ikintu utagira. Murazumvise? Iyo watakaje agaciro ari wowe nyiri bayazane, Imana ntizika kugarurira. Ariko iyo watakaje agaciro ari ikibazo wagize utagize mu ruhare, cyangwa ugatakaza agaciro ari imparanga y'abantu ikintu bakwambitse utagira, Imana izigendana nawe agaciro kawe kakagarura. Haleluya! Abantu n'igitangaza bazambika umuntu ikoti atagira, bakambika umumama igitenge atigeze yambara. Ariko nima atari we nyiri bayazane, Imana izabana nawe agaciro kawe kagarure neza. Kandi Imana yarantangaje, iyo Imana ajya kukugirira neza, izo yanzika kugirira neza muri ya quartier wasebeyemo, haryo wase ikabaza ikakwemeza babandi ikabona kujana handi igomba kujana. Haleluya! Haleluya! Iri jambo ry'Imana rivuga umuhungu watakaje agaciro kubera ikibazo atagize mu ruhare witwa Mefibosheti, umwuzukuru wa Sauli mwene Yonatani. Bibiri zivuga ngo Yonatani yari yaragiranye ubushuti na Dawudi, ndarangije wese meni. Haleluya! Ngo yari yaragiranye ubushuti na Dawudi, ngo baravugana ngo uzosigara muri twemba azagiriye neza bamukomokaho. Bibiri yavuga ngo intambara imaze gukomera Dawudi ngo arapfa. Yonatani ngo arapfa. Ngo amara gupfa Dawudi ngo arasigara. Iminsi biragenda Dawudi ajya kwima ingoma, ngo agere ku ngoma ngo yibuka amagambo yavuganye na Yonatani. Haleluya! Haleluya! Bibiri yavuga ngo ageze ku ngoma ngo yibuka amagambo yavuganye na Yonatani. Ngo arabaza ngo se nta wowe ugihariho kwa Sauli ngo mugiriye neza kubw'ineza ya Yonatani. Ngo abaturage baraho baramubwira ngo ntitwaye tubimenya neza. Ngo ariko hari umugabo wakoraga kwa Sauli ngo niwe turusha amakuru witwa Siba. Ngo aramuhamagara ati Siba we nta muntu wowe ugihari wo kwa Sauli agarukiraho. Siba ngo yumva ukundi. Mureke mbabwire semeni. Haleluya! Ngo iyo Siba aza kumva kuko bagiye kugira neza Mefibosheti ngo ntaba yaramuranze. Siba umwuka yanyamusobanurira, umwuka w'amafuti wanyamusobanurira kuko Dawudi agiye kwica Mefibosheti. Yamamubwira ngo Dawudi iminsi yabaye mu ishamba n'ukuntu yagiriwe nabi na Sauli, nta kindi ahigiye umuntu usigaye nukugira ngo amariziye. Naje ka Mefibosheti karangoye maze kuzungura ibya sekuru kajaniriye mu cyaro kwa Makiri mwene Amiyeli, none yangize umugisha ubwo mwamahanga ashaka nukugira ngo gakureho. Naje ngira amaho ngo ababonye kubaho we ngo arahari. Haleluya! Hari igihe bazakuranga batakwifuriza ibyiza, nawe ko barakurangira Imana igiye kukugirira neza. Sifa kwa Mungu. Ariko Imana ni igitangaza. Uzi ko Imana ishobora guca ku mugizi wa nabi wawe akuzuza amasezerano Imana yaguhaye. Icyo muracyumvise? Iyo kagira ngo karakugirira nabi, nawe karuzuza icyo Imana yakuvuzeho. Ngo yamagenda aramubwira ati mpa abasirikare nje kumuzana vuba, mpa abasirikare muzana. Dawudi ati yewe basirikare gusa genda muzana. Ngo aragenda ngo aja kwa Makiri mwene Amiyeli. Umunsi amujana kwa Makiri naratangaye, ngo yarashitse ngo abwira Makiri ngo uyu muntu bika. Makiri ati yewe ntuye mu giturage kubera ubukene, none kuranzana undi muntu naje ntishoboye. Ngo aramubwira ngo humura, umuntu nkuzaniye tugira umutima uhagaze nta gaciragira. Nushaka uzogabure, nushaka uzoraze hanze, nushaka uzoraze mu nzu cyangwa uzoti inyuma y'inzu. Nta nkurikize muze gumana ikintu gusa. Siyo Makiri ati so ubwo kuvuze niba atari inyuma y'idirisha. Ngo aragenda ngo ngubakira akazi inyuma y'idirisha gutya. Ngo umunsi batekereje inyuma y'iminsi nkingahe ngo agacisha ngo kujya bagatibura. Mefibosheti ngo akarira hasi ngo kava ngo iconze neza ngo nuko kunabaye ngo ndaruhare nabigizemo. Haleluya! Haleluya! Ngo baje kumuzana reka nihute. Ngo bageze kwa Makiri ngo baravuga ati duheze wa muntu bati mureba inyuma y'inzu. Ngo kagira cyo kabona Siba araserutse n'abasirikare ati Siba urwango Siba nanga araserutse kandi ngo nahano nahanikire yantaye kuko Siba azanziziki. Ngo aragafata baragaterura ngo arakajana kwa Dawudi bati ngaka kantu badutumye. Ngo Dawudi aravuga ngo nimutumire abaturage bose bazi ngira nkore ikintu. Siba ngo yamagenda ngo kazatumira naho batamubwiye akaca no mu makarti batamubwiye. Umwami yavuze ngo mwese mwitane mwamenya amakuru batoye ndi batubwiye niko yavuze ngo ndagira usigara. Iwe ngo umutima wese ari kumubwira ngo nta kindi agiye kumwicira ku karubanda bose bareba. Haleluya! Haleluya! Kugira neza ku Imana kori. Haleluya! Ngo bashike buce bose ngo agira cyabona ka Mefibosheti kicaye ahantu ngo abone isura bakazananye ngo siyo kagifite. Ngo arafata ariko mukecuru ibintu tuzokora bihinduka ko twamuza ngacoceye none kira ko yatangiye kungara mugana w'abaswahili
ko yatangiye kera gusa n'ufite yindi nshuti itari yindi twamuzananye uja gufasa abana akagirirwa neza umukecuru ateka tutegeze turebe ibikurikiraho ngo Dawudi arahaguruka ati se mwese mwaje abaturage bati twaje nabiyibaje bati mwese murahari bati nawe Siba urahari bati n'umugore n'abahungu bawe n'abakobwa bati twese turahari muze Dawudi ati ntakindi cyanzanye ngiye kubabwira ngiki ni hejuru y'uyu muhungu ibatari kindi se kumwica mwice twigendere murahangize twigendere ariko naratangaye mukureho twigendere haleluya ngo yamavango mvasha ngo ntabwo nzabura kukugirira neza ngo kubwineza so Natani Sibati diskuri tangiye nabi siyo kwiciyo ngiyo ngo nzagusubiza imisozi yose y'inyarurembo bati yose yindi twazunguye ngo mara bwana sifesa icya gatatu ngo uzodusangira nanjye ku meza bati abaye n'umwami nawe kandi ngo icyakane ngo Sibatambukana imbere ngo namukecuru natambuke ngo abahungu n'abakobwa bose nibaza ngo nabara abagaragu bawe nabo nibaza ngo bipanga imbere ngo mukecuru akadabwira Siba ngo nubwo batunyeza amatongo ngo umwami agiye kudoza akazi ntituzofa nabi ngo umwami arabwira kubaheza igikorwa bati bakagira igikorwa nyakubaho ngo igikorwa bahaye mwese ngo muzoza mukorera uriya muhungu mwese bati ntibubabare gusa ahubwo muzoza munakorera ubusa nta bihembo sikiriza manene nimba waratakaje agaciro utari we nyiri bayazanye nimba utaritwaye nabi nk'abagabo biki gihe nimba utaritwaye nabi nk'abagore biki gihe nimba utaritwaye nabi nk'abasore biki gihe ukagumana agaciro kawe abantu bagutangariza agaciro kubera urwango Imana iri kumwe nawe agaciro kawe izakakugarurira Imana iheze umugisha amena amen